Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umaya man Marison niya. Anyat masapul mo, Marisabel. Ang mga no adati kwartam amabalin amabulod maray. Na, pangala ako mga iti kwarta kawamot na talga da trabaho, Mare. Kay laklakom di baboy mo saan kaday, maray. Ay nawaw, tapagintirisan pa'y laang matibayan ti kakaiso na baboy kaw. Sige moten amaray. Uray 2,000 laeng no iso. Ay na Mare, igatang kumanan iti buryas ti bayan ti kakaiso na baboy ko. Iso pasensyakan, awan may pabulod ko, Marisabel. Kaano ay agumatang ka, maray? Na, tasaludsudan na pa'y laang intun umay asabado. Apay ya? Pabuludan nak iti 2,000 maray. Bayadak adagos inton Sabado. Kasapulak ngamin ti kwarta ita, maray. Ay, sige, pabuludan ka angam. Isublimot lang nga intun Sabado, tanay kasapulak ti kwarta. Promise mo Mare. Huwag ka di, maray. Di ka madanagan. Bayadak to adagos. Nay, apay akas dati langam, sunya anak kau. Asla dati kaapam. Awan tatang. Masurunak lang amin iti dayja Marisabel. Anya ti basol na ken kaya anak kau. Inutang nakidin tay bayad ti kakaiso na baboy ko. Ay nawaw, nagtalag ka pa'y laang iti dayjay ataaw. Ipili na mga minti kaya na. Sapay saan na pumanaw dayjay nawan itad mo. Angam sa bagay, basta maisubli adagos at ikwarta binulod na kanyak. Masapol nga isubli na inton Sabado. Aguray ka. Kasano nga ta na amwan na nailakom ti baboy mau. Ay nawaw, managsipot dayja tao, tatang. Ay nawaw, apay akas ti kulor ti buhok mo, sabil bakit? Violet malt. Bagay ko kadimot laang, Mario Lakay. Sa dino ngay tinangalaam iti kwarta nga inosar mo. Impabulod ni Marison niya Lakay. Anya? Nangalaam mo tititurod mo nga agutang kat awan mo't pangalam iti pagbayad mo. Apay ngamin apagparikutam day taaba, nagkatsak mati mutang Mariaw. Makammo kamot dita. May isa lang ti may bagak kan kasabel. Di nakiramraman kadagita kalukwam. Tano saan, siyak amis mo ti mangipabalod kin ka. Kwartam ayati inusar ko. Mariaw. Sa dinuti ayan ti palanggana tayo, Mario Lakay. Ay nawaw sabel. Saan ka di apinukaw mo? Apay saan ka pa agimatang iti baraw? Saan pa itawan mo't kwartak? Anya nga rod nga iti usarok nga aglaba. Makammo ka mo't tinang agdiskarday. Aywon, mapanak man iti ayan da Marilorina. Mapanak man agbulaw. Adukot ti palanggana na dayjay. Kita ma, tamangan no, saan nakapabuludan? Siyak pa iti kunam, Mariaw. Naimbag bigat mo, Mare Lorina. Kastamot kin ka, Marisabel. Anya ti gagaram?
Umayak ko mabungulod iti palangganam, Maray. Plangga na laang tigagaram ngam in may kapay dito'y balay, Maray. Sapay nagadayo. Un ata si kamo lang ti amok amayat nga agpabulod kanyak, Maray. Di mo pa'y kadinabirukan ti plangga na yu amapukpukaw. Saan pa'y nga rod? Diyak meten amo no sa dino tinakaikargaan na. Ay nawaw, Maray. Alan Mari Lorena, pabuludan na kon. Sana balay, isublik mo lang adagos. Pabuludan ka ngam isublim matlaang inton malam, Maray. Taaglabaak mat inton bigat. Wun, Mari, isublik tumo la adagos, apaman amal pastila labaak. Kunak man no insublimon ti planggana ni Mari Lorena abinulod mo, Sabel. Isublik to no kwa. Na, talong aldawan day ta planggana di tarwar. Bay ampay di tatap no adati usaran tayaw. Anya kalaki din aya Mariula kay. Ay nawaw, inton kwan, madadaal day ta. Ay na, relax ka lang kaday. Siya kunti makaamu iti day ta abanag. No madadaal day ta, kat ipabayad ni Mari Lorena kin ka. At dati pagbayad mo, Apay ay nagdagulit ka. Isublik tumo laang no kwa ko na mo. ay nasabel, di ka laagbay ni ti kastangar aramidan. Ay nawaw, lunis manan inton bigat. Mawampay lat bayad ni Mari sa pilkanyak. Relax laang, sunya anak kau. Ay natatang, kasano kumama ka relax da tao, kasing singiran mo nila kay Tasyo ti bayad ti buryas na. Naimbag kumamot ano agbayad da dyan Marisabel, tapno ata mo ti bayad ko kan ni Tata Tasyo. Anya ti kunanakan kaya anak kau. Ay, kunana mga ron nga isubli na dagos ti 2,000 aminulod na. Sabado, tinagtulagan May. Nga mawamalangan, di mo lang may agbayad ang. Ay kat, en kakitaan ay ti ayanda. Ang mga nobi silang. Bambanugan naksama na dya tao. Ano sa muna, tinapatag kat makasingir ka. May busan ti pasensya kang kwa na tatang. Budol at talaga da dya kumarek. Ay, Sabado ko na. Ngam Domingo itan. Awan pala bayad na. Maray Isabel! Maray! Nyati masapul mo, Auntie Lorena. Sa dino ti ayan ni nanang mo, Carlo. Ada tinapatag anapanan na, Auntie. Sa dino tinapanan na ngay. Di namat imbaga kanyak no sa dino. Apay aya. Umay ko kumaalaan ti plangganak abinulod na, Carlo. Anya palangga na, Auntie. Anya ti kulay na. Tay ngay nangisit. Mabit lang, Auntie. Taalaan. Dayti ka diti palangganam abinulod ni nanang, Auntie. Ne, apay nga akastan ti itsura na, Carlo Barok. Daan matan. Kan apay akas laadamot ti betak na. Yak amo ni nanang, Auntie. Ay nawaw, sana kasta ti planggana nga inpabulod ko kaninanang mo, Carlo. Saan mo pa'y nga rod nga alaan, Auntie? Saan pa'y, Carlo? Kasaritak pa'y ni nanang mo. Budol at talaga dayta. No insubli na kumangamin idi na palabas alawas, di awan kumati parikot ita. Agsubli kayan to nga rod no makaawi din ni nanang, Auntie. Si kamot ti lumabas iti paraangan may Marison niya. Sa dino ti papanam. Mapanak man iji ayan da Sabel, Mare. Inak man singiran. Anda nga minutang na kanyak ka.
Manuti utang na kin ka, Maray. 2,000, Maray. Ay nawaw, apay-pay lang amin a pinautanga, Maray. Kimbaga namang kami nabayadan na adagos. Ngaman asabadon tinapalabas, awang malang bayad nan. Awan ti amok di ta, Maray. Budol day ta, Marisabel. Uray ti binulod na palangganak. Nabayag adi na insubsublay. Ay aguyog tangarudan Mapantay jayan da, Maray. Nagapuak itay, Maray. Ngam saan ko nga inalati plangganak tadaan matan. Urayak lang na makaawid ni Marisabel, taag sarita kami man. Inmay ni Auntie Lorena itay agsapa, nanang. Anya ti imay na imbaga, Carlo. O may naku maalaan ti binulod mo aplanggana, ngam awan kamot. Kaintad mo kuman Kumaa, ngam insublina mat nanang. Agsarita kayo kanupay. Daan kano ngaminin ti palanggana a binulod mo. Ay nawaw, nagadukak nga artiday tangalurinan. Nangagkupay nga agsarsarita daken Auntie Sabil itay. Budol ka kano ako, Mari. Birbir nga sanda ka pa'y iti budol, nanang. Imbagada day ta, Carlo. Wan, nanang. Diyo kano ammo amang isubli iti binulod yo. Siyak gayam ti kalkalabanan dagiti at tao Sa dino ti papanam, nanang. Agsubli ka ditoy. Kamat ti masabat ko dito'y dalan, sabil bakit? Sa dino ti papanam? Mapanak iti ayan da Mari Lorena kan Marison niya. Ay nawaw, anya ti aramidem ijay. Apang ko lang kumprontaan dagiti loko. Anya? Siyak kano ngamin ka ti pagchichismisan da itay. Budulak ka naw. Baso lumumot lang No apay ako nada abudol ka. Di mo ngamin ammo ang mga isubli ti binulod mo. Agkarkari ka. Ngam di mo gayam tong palan. Kahit, mabalin mo't nga umay da dito'y balay, tay sudan ti umay mangala. Ay nawaw. Si kalangarudan ti nakabasol. Si kapay lang met ti agkasta-kasta. Agawit takit din sa bel. May kan? Ibatan na man, Mario! Ibatan na! Rumwara kong tatang. Ay nawaw. Sa dino ti papanam kat nasapa pa'y. Nas ka na masapa akong agsingir, tamang daman pa na ni Marisabelan. Kadya man makasingiran. Wan matkit di nasurok amay sa bulan na ti utang na ka. Wan nga ron. Naimbaglakit din, ta nakadiskarti akit pinagbayad ko kan ni Tata Tasyo. Ala, agrubwat ka nga rudan. Tapno maabutam ni Sabel ijay balay da anak ka. Wan tatang, sige, mapana ko. Si kapay lang ti makaamong agpalingkay, Sabel bakit? Ay nawaw, siya manan. Gagangay na, taadumet ti pakakumikumak. Mangtid ka nga ron iti pagpalingkik, Mariaw. Daytoy, taluribaw. I-budget mo mat daytan. Marisabel! Maray! Ni Maris niya samat day tagpukpukaw bakit? Umay siguro agsingir Maray, rumor ka man dita! Tayo utang mo na may bayagan! Rumwar kan tapan mo kasarita bakit? Makaungat samot tay. Apay analaaw ka dito'y paraangan me, kat bigbigat, Marison niya. Umaya kag singer, Marisabel. May sabulan ng tinapalabas. Nga maging gaytan, di ka pailan nakabayad iti utang mo kanyak. Apay kumabayadak, ti ichis-chismis yo kin Mari Lorena, abudulak. Ay nawaw!
Nangalamat itikas talaing mo ngay, Marisabel. Quitstan, Maray. Ay na, naku nami matla ang tikas jaya. Abudol ka, taulbud ka mga men. Seta, ibaga makwitstan. Gapulang iti na ibagami abudol ka. Saan ka pa ng budol tikas na ngararamidam, Marisabel? Aho, adula amin nga muyaw. Ay na mare, agbayad ka kay Den tapno malpasan ti saritaan. Quitstan nga rudan. No di kagbayad, agreklamo ki barangay hall. Di agreklamo kalaan sa anak ang mabutang. Ay nawaw, kastatin baga ni Marisabel ken kaso niya? Wen Mari Lorena. Talaga na puskul ti panagruprupa na dayta tao Wang nga ron. Agreklamo ako ni barangay. Nauma ako ngagsubli-subli balayda. Padasak man mo't ti mapan mare. Kita man no maisubli na ti planggana ka binulod na. No di nadaal na, di sukatanda. Ay wana. Mapangkakidimat. Kano'y papilit na pailaang ti kaya na. Duwatan ngagdarom kontra kan kwa na. Marisabel! Mare! Adda ka kadidita? Dahito ka di apalangga na tigagaram, Lorena. Naimbag mo tamo, Marisabel. Adtoy, kukwam lang ti palangganam. Mingmingam man anaimbag dayto a planggana. Saan nakastoy ti planggana ka binulod mo, Mare? Kat isumo dayta, Lorena. Daanan daytoy, Mare. Isu akayat mo man wino saan. Sukatam. Agrom kan. Ay nawaw, naglalaingam mo ngay, Maray. Talaga abudol ka niya, Marisabel. Kayat mo tabirngasan da ka iti budol, Nasalaw ko ni Kapitan di tadalan itay, sabil bakit? Anya kumangay ita. Ay nawaw, di ka mabutang? Anya ti imbaga na aya. Mapan ka kano ijay barangay hall. Tadda tinapatag apagsaritaan nyaw. Ay saus, ang mga no nagreklamo da Mari Lorena kan Marison niya. Gunggo nama, natangsit kan tumat ngamin. Sika ngamin ti birngasan da iti budol. Di mo ida mababalaw Tabasol mo mutlaang. Agsagana kakitde. Tamapan kay jay barangay hall. Ay nawaw! Ay Nana Sabel, liklikam ti agaramid iti kalukwan. No nagkare, tung palem taday tati maiparbang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.